Pinin itu election aprang-aprang BGR, KSC, KSA, lapen KNC itu lapen KSC Youth Front. Ala tum kace song ateng. Alang itu, dong dagni lipanta pilpura lo nak pilong, lapen alang itu difu, along tamalang itu harna dolo, lasop ye bangke, dong kamu, along kami alang tu review sarkulong, harna dolo. Lapen ang parta me, bijiar long gitu, wala atung gitu, atuar lo matalang tu profesor, mana masuk proseson damlo armu cejeng dulu plus armu cejeng kita mau benan agi gabiatung apran laso kether ke ha paling apiso ata dulu laso tengken edom karbiang lo mas konsilmen tim karbiang lo hin tame MLA omor MLA dorsin na ke hai lapen omor sing land revenue alang lipan toy pen lapen revenue department toy jun pen ala adiman itu dharna ke do adim mate arpu chingrum ke do adiman eruni sare lilan pen itu odak alang itu tame ratuhan lakchak kilo ye nitum chingwai chingsai pen karbiang long ke doan song ke doan organization ke doan pani chingwai chingsai pen isi nitum try people laso teng pensi dan nilipan biota nang kilo nilibang be api report nang pilang itu laso teng pen karbiang lo tonumas council pen itu song ke doan karbiang lo karbiang lo chale song pen chenglok ke doan lapen ke akaprek political party ke doan lapen ke organization ke doan lapen ke tekiri karbiang lo ke doan abang tubang pie tumhan ex MP ke doan ex MLA ke doan lapen ex minister ke doan ex EM ke doan ex EM ke doan ex MLA ke doan ex MEC ke doan tu hanta itu kira apa hang konsi karbiang long tormas konsumen patir pi konsi ar butong long itu cinggai benam cingwai cingsai pen isi ram mana cekroi sarpen isi rai pilo ada ke cekroi sarpen isi la chuperai lo chuperai ten la lo je si high power committee seng nangi la so high power committee ke seng ateng kan si pini je election do komat puro pondek do komat je lok sabha election do kokena jok puro pondek do kokena jok ni rungan ke la so high power committee ban do jalo la si Inyongnya tapi itu kecil cara tengkan. Jadi bijar lo gitu. Sorkari gambar tu makin itu ke aron repet ke konapot itu ke kan ponci. Lasi aprang gitu. Itu apa pun itu ala sor ke asal kangkung kan saya. Kita pernah jok ala tu mata appointment tidak lo lasi bang krisi. Sorkari gambar tu kan jadi tu kecil cara tengkan. Uthodang ni jalan Tuhan asa kuliah bangke karena termas konsultan pawija. Laso teng pen opini bijar meeting high power committee pini itu cingwai cingsai lo bijut sia bangke raidan pilo jen itu non tikrojo nang mo lagu teng ton ton aso dokumen silong dia pan itu sia komiti apa sing dulu tapi jala pen laso komiti dokumen kisman kejen notification itu belum lena ada kejen notification dia ada kom sarko ka ave lapen kedak review sarko bikuda ave review sarko ka ave lapen funi sarko ka ave lapen karbingan to mas konsul ave lapen bini laso high power committee lo Johnson biar kahai tamai tangka konlo alang di dino tamai ceng konko bagi ceng apa hukum bilo kalau sebagai bagi sateran yaro asalang pada pini pangdak ala apa indak model lo high power committee lo boysar kan selang pada me high power committee lo bon lagi project hub dan uliram terang kahai alang di itu malah sopo staff kirang ben masih alang li kejong pada teng begitu boysar kan alang pada indak model lapen ke itu laso tame Johnson beda paklang aja Johnson begitu hota laso gadget notification mang ke dong ini lagi British apa ahon sih laso gadget notification abang ke masih laso gadget notification itu kita karbiang lo tonomas konsultan kalau election
Apran masih hukum pilo la pen di dame lo nan long le la si Delhi long tame Shillong long tame phot ki ye ban ki patam ji ban pini ni thot tame ni coaching bai sai pon Sir, kapan lah ini satu kan lah bangga muka nak satu along pen doan illegal enforcer depan PJR long gitu kan eviction back tu. la eviction ji che kon si la so process si non pini claim pon bom Sir lah masuk eviction kan apor kan nama. la por ke hala nil tum step by step ching bai pon mong la so pon ma ga ba ke nan tu bana ko na pachini bom choi